Notícia, notícia, notícia na Grècia, Grècia! Voilà! Ja tenim a la setena ambaixadora! La que ens fa pensar que comptar diners és el millor que hi ha. Portem-la fins al carromat on hi ha la resta d'ambaixadors amb una mica de tarantela. Els agrada la tarantela? Sí, tant que ens agrada. C'è qualche italiano nella sala? C'è qualche italiano? Alzi la mano Mira, aquí qualche una italiana. italiano. Doncs vinga, endavant la tarantela. Facciamo una tarantela di Taranto, Tarantella, res. Taranto, non di Puglia, di Taranto proprio. Vinga, anem-hi. Di Foggia, vai, di Foggia. Sei di Foggia? Mannaggia la managgia. Iuhu!